Hashize imyaka ibiri u Rwanda rutangiye gukoresha imodoka zikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi. Ubwoko bw'izi modoka bugenda bukwirakwizwa hirya no hino mu gihugu mu rwego rwo kurengera ibidukikije. Ikompanyi y'Abongereza izikora Ox Delivers ifite gahunda yo gukora ubwoko bushya bw'izi modoka muri uyu mwaka. Iyi kompanyi yizeye ko uyu mushinga uzaguka ukagera mu karere kose k'ibiyaga bigari. Izi modoka zifashishwa mu gutwara ibiryo bibivana mu byaro bitandukanye aho bihingwa bibijyana ku masoko. Abo mu Rwanda bakoresha izi modoka bemeza ko izi modoka zagabanije ikiguzi ho 15% ugereranije n'imodoka zikoreshwa n'ibikomoka kuri peteroli. Abakora ibikorwa by'ubuhinzi nka Dani Kwizera avuga ko byabahaye imbaraga zo guciririkanya ku byo batwara. Ubu guhangana ku biciro kwariyongereye. Mbere abaturage ntabwo bari bafite ubushobozi bwo guciririkanya kandi natwe byari uko. Banki y'Isi ivuga ko 1/2 cy'abatuye muri Afurika munsi y'ubutayu bwa Sahara ari bo bafite amashanyarazi, mu gihe 70% bo mu byaro nta muriro w'amashanyarazi bagira. Bivuze ko imodoka zikoreshwa n'umuriro mu biturage byo muri Afurika zigomba kuba zifite ubushobozi bwo gukora urugendo rurerure zacometswe rimwe gusa. Umuyobozi w'igaraje ry'aho izi modoka za Ox Ntuma zikorerwa, Innocent Mbonigaba, yavuze ko ubwoko bushya bw'izi modoka buzagera mu Rwanda mu mpera z'uyu mwaka. Izi modoka zizaba ziberanye n'ibyaro byo muri Afurika ahari imihanda mibi kandi hatari umuriro. For example, battery range. Urugero nka batiri y'iyi modoka ishobora kugenda kilometero zirenze 100, ku modoka zizaza nyuma y'izi zishobora kugenda kilometero 300 utongeyemo umuriro, kandi tureba no ku bindi bice by'imodoka uko bikora muri iyi mihanda yacu mibi. Other part, mechanical part, how it is operating, even to our bad roads. U Rwanda rworoheje ikibazo cy'imisoro y'imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi, ibyakuruye ibigo byinshi bikoresha imodoka nk'izi. Ikigo cya Ampersand gifite amapikipiki akoreshwa n'amashanyarazi kivuga ko abamotari bongereye amafaranga bakoreraga kuko batagikoresha lisansi cyangwa ngo bakoreshe ibindi byabaga byapfuye kuri moto zabo. So Rwanda has really set up the model for what building the EV industry. U Rwanda rwose rwashyizeho igitekerezo cyerekana uko Rwanda rukora ibintu nk'ibi rugomba kuba rumeze, kandi ndizera ko n'ibindi bihugu byo mu karere byabonye umusaruro byatanze hano. Babonye iterambere tumaze kugeraho kandi nabo bashobora kubikora mu bihugu byabo. Mu gihe tubona ko u Rwanda rwo ruza imbere, biratuma tubona n'ibindi bihugu biza byitabiriye gahunda vuba. Umuyobozi w'ibikorwa muri Ox Ntuma, Ferdinand Munezero, yavuze ko imodoka zabo zikoreshwa n'amashanyarazi bitarageraho zasakazwa hose muri Afurika. We are very excited to expand, but we can't expand. Twishimiye kuba twakwaguka, ariko ntitwabishobora kugeza aho tuzabanza kugera aho duhaza isoko ryacu riri hano mu Rwanda. Turacyafite abantu barara ku mihanda, dufite imodoka nkeya, dufite umugambi wo kuzongera tukazana izindi. Nitumara guhaza isoko ryacu nibwo tuzajya no mu bindi bihugu. Ox Ntuma ifite gahunda yo gushyira amafirigo mu mamodoka yabo mu rwego rwo kwagura imbago bakagera kure kandi ibyo batwaye ntibyangirike. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.